Ino ni metha ya Nteto ya Weru thaa ithatu inkugwate ogeni mbitagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu wa mathithio ni Purity Richard. Mbere bururu ino ni imwe cia Nteto itukubanganiritie. Shibu wa Ntobocio na munini wawe gukinyua kotini mariringithanwa na gukwa kwa mutana umwe. Wontoborume kuma giankanja uria wathenjire ithe na kuruganya maciawe gukinywa kotini ya Chuka. Kiwanda gia kaowa gia Kathorine kwiwa na mukaria wakio kuragwa. Siasa cia utongoria wa gavana Mwangaza kuthina mbere gutoga kiri amugwati mbaru na aregani mawe. Sibu wa Ntobocio na munini wawe ni makinyitwe kotini ya Maua muthenya munthi gucokia thitango cia kuringithanwa na gukua kwa mutana umwe uria makwirikana mamuburire Mburia Kathetina Nyanje na Mwanka akwe ni kumania na Ndingango muthaka uyu aririkana mabirirwe obisini ya Sibu uyu mari na mangi mathatu makiringithanagwa na Wamba na mambiria kuburwa na makuburwa muno makurekererwa uyu umwe na aremirwo gukira na ethirwa agikwa kumania na Ndingango na riu muthenya wa umuthi akarimantere inu ni mombire kwithirwa magikinya kotini kenda kuthikiria thitango ino na muno nkuruki makenda kuona kioto gikuonekana. Dennis Mugendia twambirie na inu. Ikirindi kia akari kumanture ni Ntobocio igembe South bojurene kotini ya Maua ukujira gukinyitwa kwa Sibu wa Auster na munini wawe Ben Mwiti. Inyuma ya boko gwatwa ni bodisi bari athwanirwo banene bagiku kya muthaka wa nturai wa witwa Eric Murira uria akwirikana mweri jwawe jonekanire jutetwe nterene cia Karama antu amwe igembe Central. Nyuma yawe bari na ndaka ingi thatu kwithira bagwati ni Sibu uyu na munini wawe aria baba ingire obisine na kubaura Mpuru ya Kathetina Nyanje. Mbere ya mugambithania munene Tito Gisora wakirwa thuganirwa urenekire mibogo na arombete koti mabisa ba usunkuni ntuku ithatu aki bathiri usunkuni bwao Antoine ntuku 21 ta uria barendekithiritie iromba koti igitite na kuga Sibu na munini wawe bakithwe kairi mbere ya koti ntariki 12 mweri jwa itantatu aria bakethera baikitwe sibitari kuthima ugima bwao ba mathuganio na obisi ya usunkuni kethirwa ikurikia usunkuni. Bagwati bari suspects pa mada itegambagirwa koti teje mao ya chief magistrate igambagirwa high court yake so nontu ibagwati na mathaa 24 kisheria na ja kuthiraga na arua nontu weekend na ndete gutarwa nikio baretwa koti eje mao kenda thirikari itathiria uchunguzi itathiria kujukia statement ya mashahidi na bariuga kwenda mauchunguzi jange bakwenda bariuga ibakwenda gwikia barabare mashahidi ikire witness protection program batwitika tugukana na clients bakwatika bagukana bagupinga mashahidi jakarwa thirikari bategupinga upelelezi bwendelea bategupinga statements ciandikwa. Iyi siitite na mbere nawe James Muito Ntoinyonta uria ni mukari wa Kiego iwandini ya Kiego ya Ntobocio ari na kugwirwa gukunene nyuma ya koti kugita ariwe mung'ana jwa shilingi 956,500 ni kambuni ya wendia bwangari tayo Advanced Car Limited ya Nterese Mombasa nyuma yayo kumutunya ngari muthimba jwa Probox iria agurite na njira ya kuria mpali indi kinya nyuma ya kurikia kumirira bare nayo. Umeweza kubaini na kuonyesha kesi yako mbele ya hii koti ama hii mahakama, na hivyo basi wewe unafaa ufidiwe ama urudishiwe zile pesa ulikuwa umelipa chini ya hiyo mkataba. Narua kangwiri chonora koti ya gita kwa 5 kampani wanchogeria ngare mbesa yakwa
company advance cash banchokerie mbeca ciakwa ngiri 953 chini interest ya bank rates ya 25%. Tungependa kuambia kampuni ya Alibaba Motors Limited walipe ndugu yetu pesa zile zimeamuliwa na koti na pamoja na gharama zake zote, ili iwe kama funzo, wasiwahi kufanyia mwingine maneno kama hayo. Kwa hiyo kampuni inaitwa Car Advance ama Alibaba, wengine wale wataenda kununua gari huko ama wakienda wajue hiyo kampuni haiko na njia mzuri, sababu wanaendanga sikisaki. Wanasoea hiyo maneno labda wamendanganya wengi, kwa sababu huwa kama sio mwerefu unaweza ndanganya hiyo gari. Dennis Mugendi, Weru TV, kotini ya Maua, mushini wa Maua, kaunti ya Meru. James Muremi Meriti abatiri kuthitangwa na uragani ara akwirikana kuraga ithe kwa rietwa Nefat Meriti Mtwareche njumaine ya kiumia kithiru ya tariki 23 mweri uju ntura ya Giankanja wadi ya Mitheru. Hamwe na ugunde ni ya koti ya chuka mbere ya mugambithania Herbert Mwendwa borichi ibarombete ntugu 14 cha kuthirikiria kurutha uchunkuni bwa ekarikariri. Kuringana na mutongoria wa thitango uchunkuni bwa ekarikariri ibojokete kagita nuntu babura mwiri wa mototigi wa gitangirwe tuchunchi na kwogu ichunche bimwe mwanka emunthe bitikore kuonekana. The same is reported to have taken place on the 23rd of May 2023, and since then, Your Honor, it has not, that amount of time has not been enough, Your Honor, to number one, complete the recording of relevant witness statements. Number two, Your Honor, the body was mutilated and parts of the deceased body are still being sought after. Basically, Your Honor, the investigations are still premature, and Your Honor, a period of 14 days would allow us to tie any loose ends. Indeni ya koti weno ara Susan Makena Mureithi na Runinguge Mbaka bakinyithitwe bakiringithanagua na gikuo kia Ann Kambura wa Mweti kari gaukuruba mianka 21 karakara thomaga kosi ya Human Resource University ya Kiriri Nairobi. Kuringana na ripoti irenenkanirito kotini eno bairi baba iboba watikanite na thimu ya mututigi ura mwiri wake waithirwe urweketwe kithimani ntere mpukoni wadi ya Magumoni. The murder of one Anna Kambura Mwiti, Your Honor, who was last seen on the 12th of May 2023. Your Honor, it is believed that at the time of his death, the deceased had with her a mobile phone, which was later recovered from the two respondents. Mugambithania Herbert Mwendwa na itiganirite na maromba kiri magamba mama mairi ara athuganirwe baba bonthe bakathomerwa tariki 12 mweri ujite. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kando merakeri nonto bwathi na inu ya sauti inu iraikumira au kabere rugono ru nira mwandiki wetu wa Nteto Samuel Gaishima rwa monto borome uria kiumia kithiru abotirie kuraga ithe kana kuthinja ithe na nyumani kuria nyama kana kuruga nyama cia mwiri wawe na anabotete kwithirwa gikinyithwa kotini ya chuka muthenya monde okagitane okau antu mangi mairi mabotete gukinyithwa kotini wa inu makiringithanagua na kuragwa kwa mwari umwe wa skuru
thukuru ya University ya Kerere na uria mwiri wawe wethirwe kithimani ntere cia Mbukoni. Tugitigana na nteto ino kiri nteto ciingi ni ati mukaria wa kiwanda gia Kithurine ntere cia Northimenti na tigitwe atete uturo wawe ni nyuma ya amba kwithirwa makibithukirwa kiwando kiu utuku na kwithirwa makiya nkunia cia kaua 29 na nkinyagia mauraga mukaria uyu na riu akari na muthoro umunene ni mabotete kuria thirikari ni raithiririe na kutigira ati kwina ukaria wa kuigana iwanda ni kenda gutigira matikuthie asarata ino na moborisi ni mambiritie ucunkuni ni kenda kugwata athukangia mama. Ori mucemanio wa ntuko ithatu kwirigirwa kuruthwa kaunti ya Meru utongoretwe ni munini wa rais Rigathi Gachagua ni kenda kwariria thina ya kaua na kuona nimbi igucokia kimera iki nyuma na gutuma nkinya iwanda ibingwa. Riu muthenya wa umuthi akarima Kathurine na muno maria mabiraga kaua kao kiwandani gia Kathurine Northimenti ni maukire na gutungatungwa ni kieba na ndingo inene ya wamba. Staff bathatu bakinyira ngugine na ibo bethire ngeti ruguri ibo bethire store ire open ira twika kawa na minanda kawa kana karari minandene kanyagitwe na nylon ira tukunikaira nacio kawa na chigitangi na ndi irio ba suspectire kwina something irenderere utuku. Kiwanda giki ni kirabithukirwe utuku na mukaria wakio na rietwa Gitonga auragwa na kwa iwankunia 29 cia kaua na kangi karia karari minandani gatithimitwe gatikumenyekana ona kokayukua. Ndetaga store kangeta kunogoka ndigwita ndethira mwiri yumamitwe katandene kangi akararira anogoki aingugine na atheki maguru na atheki njara na kiongo gikuniki kiogi na gita ingana na umwa arungamiri ariuga wamba uyu ni wongerekete banene na ni untubwa kawa gwitia bei na nkinyonekana kena baita ntukawa igitariri igakuonania kaka itetaga gitaia tafadhali ikugite wamba bokawa no ntukawa ikaragire value na arimba kawa ibachokete kaugene twewo karia kethira kwina o mantu jaja jari chakarwe muno na jategero muno no ntona ndi murimi getete akiumiaga igitariri no ntukawa kari na value ukejotegera jarastia kawa ikarari ibwega na kinyau twetirite kinya kethira ikuragite thina thokone kawa ikari ibwega na nandi tuko expect mwaka jo turerigirite kethwa kathongi muno. Arimi na mu makirombaga thirikari gucua njira cia kuongera ukaria ni kenda kurigiria moko thie asarata inokairi tendo unyama kabisa thirikari tegere buruku ya antu batina uwezo kwina muntu irigirite mwekuru ontiwa mwana ontiwa kuthome thika wakau na menya ndikathaga wa oigiro na muntu ora wari agaita mutedio na twekirwo security twekirwo nya CCTV no ndukatha wachimani akari akora wari tika batwekirinya CCTV twatotekairwa kinya baraba kuthathomerete mandu ta technology tuangalie tunaria sababu wale wako chini ndio wanaumia, wale wako juu wako sawa sawa. Mareti makionekanaga gukinyirwa banene kabindi arimi engeri umathongirite urimini uyu. Po mwankana ndi tukuigwa tugitangi maguru na kawa na ukakenderera gukethwa na tutekumenya tugaketha twikiana na tugakaigwa. Orishi ni makinyire nabo na ni mambiritie ucunkuni wa gucuana na athukangia mama utuku. Itwejire antu aja uju twa confirm antu uja leo na in fact tukuwa tuina kiaba sana no ntwa mantu yaja kathithikite na kira pomba kuria members of the community we are very more vigilant kuona mantu yaja karika paka tumenyithia kureo no ntu report yetu gwatire gintu thainya nusu na imantu jara karikite mbuga tha kende ne au tha 10 tha kendene barabara itire ngugi itibugi tukona batigite kibanga au batigite nkobia na nonto thirikari na njara ndaja.
Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza gwantuko ya kairi muthingatanio na ombete kwithirwa akiriunga Southimenti nibare muthenya wa umuthi akinyite nkuine ana bo siasa na irorete muno nibare atongoria Maria makugwata mbaru Gavana Kawira monekanite kugira migwe seneta wa Meru Kadhuri Murungi na kinyagia Mpuru Abori nonto wa mucemani uria waruthikire kibaro ni kia Maua Jumamosi ndiru na akiaria Gavana Kawira Mwangaza na ugite Maria kugeria kumukitha ni kama kugeria kumucokia nyuma na kinyagia kumuthiria binya ni kenda tikarutire Ameru wira ende atina inwa narwa ni ntuku ejiri muthingatanio ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kuriongera gicigo mbunge gya Southimenti narwa akiruguria barabara eritenji gwita Karingene wandine ankwene aranga bana ukari na kabori yawo amwe na MC wa Iturare Martin Kome Makasi na kinya MC wa Koroto Ken Maingi barabone ni wirubo bakugwata mbarunga bana Mwangaza MPs makaraya na bakaretie Ruto sana na national kenda bone ntobira bakaretra nto baona Meru na constituency yao nani Kawira Mwangaza president yoko Meru anka mukare kenda bone ntobira buretera jabu kuigwa anto babu tongoge anto ba transfer mtu ena kiuria na rete kiuria kiu chairman Olimba Committee Makasi tekadhuri temporo na Mpuru atiteria mtu kauntini manzoja kwa rirunya jantu bara babutio ni chairman Olimba note complain drona note any right up drona ya complain kuhusu mantu jau na jaja tukaja address lakini ngavana any transfer you want to make note kere tu sheria nyuma ya mucemano jwaju athithikite kiumia kithurumiri gine gembe jutonge tunisinita wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi kiuthurano negiki Kadhuri na mubunge wa Tigania East Mpuru Abori bethiro bakimenerwa bunene na hiyo tuma kobia chonda niko kwa ng'ombe mwe ila ngavana kwayo korea Gobi hela niko kwa mtu lakini wao waliona ikawa kwa nyembeja bathiuruke beru managa kenda bakikiwa kona kiumaja ageta kwa iliantu begembe na CS kana waziri wetu bwana Mithika Linturi gutionto ije wina mamuntu we na ukweri kirerere twena kyo antu na ijura twire gwicida na nde na ije netire na araka ire twaga gitega senate Mithika twaga ngavana abera kura ne matha ende to kwejaja itwijura twiraga botija nto beto ikya to Kadhuri Murungi twamuringira ngiri 71 twaringira muntu urare awe ngiri 18 neke kwara difference ya ngiri 53 no to amantu jara twiraga otuko nya ibere bibo kuga ibere honi yankurigara rimwe nonto inyameko ibuje barabacho na meko igitara ibaeko eta wanjona honi ntagwa ibubo uga ibuje barabacho nae na ndendetaga muntu antoe jana technology blender ejete na meko kera keberi to hakiuna na to hakiunera kienine muthenya kebere na mbere Mpuru Abori kariti na batu a Meru na ndote mushinko tigare ototigarete orungu naramborera manto twamenya imbi Mpuru atwera gochoa gitega finance nani ndenda komwera keu asau kwa hiyo waliwa mpinge tapai kainga bando tapai kwidira ingere nya chaito kichio nandi tore agacha baba ise chaito kona kingi kiremsis bane baugite bate kwenda guchokwa ndwene kairi ni untu ni bonere kira baro jaira Gavana Mwangaza wakiuga thaiji ni rwironi ari akiri taira kariba Meru ngugi agikira kigina kya mirandi ya witi na mbere gichokwa muthejo mweri jwa thirikari ketha gitetumiri tugita ndwene twetaye one deferred Gavana ananenganire kata anenganire Number 2, twataya bursaries. Nanenganire kana tenganire. Number 3, twenomerete twataya affirmative. Nanenganire kana tenganire. For that reason antobeto Meru tutetora in a deadless war. Short period ira turari ono tunakuitura athireti etano entitikano chiotheri. Na uni ntikuthura ba Makasi. Imukamati okabuyo waretete mantu ja. Orongi bwale na sauce yorogi. Twakunda mieri 5 yotheri Mungu twoka Mungu mieri 5
twacokanira ndi kwambiria ukanikania mbasari indwirorero ukanikania barabara hii mbesi itigacoke mbona untiko mama nonto bange bambiririe maendeleo kuma last year nani kawera ndatonya unboxing meri ije urona ikogeria kati kugeria monka kana namba wa Kenya mzima babigia kara ora gwata video antigere au nonto ango atoka oli bambere bankalire tiende basa bare ngurukie pepse kuma mberecho bambere tuburu karia ndabera nande kabocetha na faundo mistari ndabaruka bagatiga ba bambere itokaria ngibyo nindiaria nonto ngatokera bara maringa sturo imwe moja peke yake kiboko kimwa kikanyorosa nande ankanitwe na unde kwathika Muthiene kiuthurano niki nibetikaniririe kugwatanira kenda bagachwa municipality jwa Nkubu aria mubiashara Kinoti GK athurirwa ari mutongeria uria ugatongeria atongeria ba Nkubu kwaraniria turenda gwatana aba mama utothitheria kamete wekere antu bau bakawaida tothithia Nkubu taune Nkubu ya abani tesa sawa Batu tuwatane ni njara gintu kia mbele tuinenkere municipality. Ito ndabwerenza. Ito mbeza hii kaura. Ito maendeleo yetu ya kaura. Mawandi ne yankwene gicigo mbunge kia Southiment nkiripoti ratito Chewero rakwa ritwa ni Mutugi Kare. Hatu ukikanyaga kunogoka banini utikathie nwaku. Orimeru makutano kana ntererira kwina nuguchwa ario kagura iratu be kiwango kia guru na maguri janthi ukathangika CJ Collection ireri daichi suku makutano barabarani ya Meru na Nyuki Highway ruterero Ruby's Petrol Station second floor 239 nio mutethia waku turi na iratu biekuru antu arume na kinya twana bya kumarongo njondu kene yetu turugura kuma njuma tatu mwanka njuma kwambiria thaijiri charukire mwanka tha kumejiri ciogoro na ntuku ekiumia kuma tha thita cha muthenya mwanka tha muciogoro endagia na magurija wholesale na retail rio ngandu kene yetu kana uturingire thimu gukurukira 0791 345 475 kana 0743 045 kenda kugwata nteto nguruki kethura uri Meru Town tugakuretera mwankare uri utheri uri ntere ingi cia nthiguru tugakuretera na magurija te kuinyeria mubukojo waku tugwatakire Facebook page yetu CJ's Collection na Instagram CJ's Collection. CJ's Collection for classy, quality and affordable shoes. Kuma kiria rigitani bakumenya ura bakugita utungata bwa kirasi kieguru mashini cia kinande cia ithimi motungata ja outpatient atalamba mirimo mwanya nduke ndawa shibitari ya Jem Memorial yejere kweza na utungata rerenereriaga aria ajibonaga utungata bwa iguru buru na magoriza tuyo kuinyeria twina ambulance nonto mama utungata ja mpwe aja Jem nionka kwina ngari thondeki na utalambo mwanya kenda kuthagana mwajenja are mokweja shibitari kana ekiri wheelchair kenda umukinye shibitari ono utungata twina kinyanda gitare wa ENT maxillofacial surgeon na kinyanda gitare otwana no pediatrician aritungo gebeto bakugwata ogeni na nkiro na botungate wane okenete Jem Memorial Hospital nerikithetwo gutumira utungata bo NHIF kirimo utungata jonthe utekure ya ndururu turi na services chia medical consultation chia maigo lab chia chemist kana pharmacy na uri member wa NHIF ukomba kwitho gitungatiro gutina mari both ke barabara ke national scheme na kinyaba civil servants. Welcome to Jem Memorial Hospital. Jem Memorial Hospital turi makutano gutegana na stage yenjero ya matatu kana mukana jwa nduka area ya Meru Dairy. Centenary Sacco ni sako ya mwengeka na community based sako jagua Centenary Sacco morto jwetu ni kugukire na njira gukuwa mukobo kuringa na mubuko jwa kuna baite ya nthiburu jagua Centenary Sacco tuina mungana jwa mubango jwa moshara jwa ku kiri urimi togo kiri urimi jabwa kaoa majani na kinyeria jagua Centenary Sacco turi na kinyamu kobo jwa kithomo juje keneta jifunza junior loan gutigira mwana wakwa kuthoma tena thina mukobo jwa ngari nyoma na kinyamyunda nkurukia jagua Centenary Sacco tukamenyera gikundi giaku kanisa yaku na kinya sukuru na mukobo jwaku na mubuko jwaku kagita kariunga kwa Centenary Sacco wigwatire munda jwaku ntareshia nkunga
nari kathwa nantere kwirite Tharaka University rika no rimukia mo Centenary Sacco mbesha cia kwiko na dividends o mwaka riunga kirindwa ngishie tontere cia chuka Kinoro Motwati Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na Kinyaru ngiruru ero kuma Timoni rujite aja tugakombithia gwika mbesha cia kukurukira thimu yaku nikenda kumenya nkurukiri ngathimu gukurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu niyo www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango juracho gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Anko gwate ugeni oringe tukithina mbere uria wari MCA wa Mwangandi atawe Julius Mbijewe na meneretie thirikari ya Governor Kawira Mwangaza nino ntu wako nyibia mbia cia rwangirwa ugima kiri mwako yo wa thirikari kuringana na mathabu ma thirikari rwangirwa ugima ne rutunyitwe milioni 80 ontu uria Mbijewe akugambia ino itega na gwaka na nkenyegia kuthirikiria masibitari maria matemarĩkĩrie na nkenyegia gutigira sibitari cionthe ciena ndawaku kurukina ugitembia ino itebateri kwithirwa ikinyibua indi bateri kwithirwa ikiongerwa nontu rwangirwa ugima ni rwangi ruina gitumi muno nikenda gutigira mumero na gwikara wega. Muteteri wa Gioto ajandene Meru no sare cyoturanira ama mutaramu wa gisiasa no Dr. Julius Mbijewe baugite budget ya Meru ya mwaka wa thirikari twitite iraire gidi kujukura uwe bwakari kimya twitite itethithitwe kuringana na wirane bora MCA bekite MCA batwerere gitare abathithegi impeachment na bakoreki impeachment ate bakaya sisitiza ethithwera etagwa itemized budget and budget estimate ireti ite itemized nege turu namba kira governor atwerie rira arari kwa gaf amna bubu ugite kuna ndwangi mwanya kithirikari nyetu mbesa na ingi kiongero mbesa na gudebati ne mbesa ira kuona inyi yetu cia ugima ba mwere cia uma 202 million cia na maigana na 20 kuikumanisha 8 million nyombete kwithekiritwa na tukimenya cibitari cia tundene ya Meru County cia na thina ya upungufu kana unyia bwa ndawa na inya aritinguge ba thirikari kana nurses kana medical officers batikongana ndene cibitari iu koko nyia mbese wikumanisha then ugima bwa mwere buketha bukinama imbie gwetwa agenda mainstreaming imbie wetete ko mainstream na tutena LGBTQ kutueka kwena agenda mainstreaming ende Kawira nekirete budget ya milioni 112 imbecha ciekoro iria bageta kwiragwa mheshimiwa Mporo aria kiuta tena governor kana mheshimiwa Kathuri kana mutongeri onge cikanenkairwo ekoro bageta kwaga Anthony njirene eu no pengine nio gender mainstreaming ajana ninja sare cyoturanira ethwa kimurika nyobi cia munini wa governor no mutumanto ithinkia akiwa ki budget yejo tembecha ikiri obisi newe ombado budget yeje ne gotenga obichi ya deputy governor ogataka ki national government deputy president
na nenkairwa budget yewe ya kurani obisi yewe ende budget yeje ya county kawira Mwangaza na atete munini yowe mutumanto ethinkia budget ya kurani obisi yewe ina zero allocation. Kwa tu Meru County itokwithira mbeca ikigitwa uria nande turai na budget ya 12 billion 11 billion nteko me mwaka uyu ngetha yomba kwina ma 10 endre agwite kinyiaga kwa thirikari ya county ukireni na Nandi wendi boka gitaka ni bobu every department enenkeri ngiri 900 ja chai na mandans ugatara mbeca iu cha department inkorokie 15 inkorokie million 15 iketho igetumairwo ke chai na mandans mbeca cia magamba ndene ya budget ije ciitete cieta 160 million kwa mbeca iragitoro kuma kigima mwere ciigwa kiri magamba omba kwithira nande na kuria cieta kiri magamba ikenda ciomba kuriwa nonto ningi oikia gamba rimwe weta wari na wakiri gwatuike gamba riuka riria 20 ria milioni 3 leta ria rirwa na ya milioni 6 kana milioni 10 imwe ciomba kwithira igitigara rutere ruru obatu jatha iji ugataka kireo kutena allocation ya mandaktari kuongerwa michara kutena allocation ya mandaktari ko promotwa kutena allocation ya mandaktari inya kwandikwa bange baberu niki ngavana kwa allocate milioni 10 cia kwandika casual workers ewe injere mwe kuongera wage bill na casual workers baiko babange betete kwandikwa nkorokia barabara gotweka nabo budget ire twire kuthora ne gatumirwa nkiripotera Uru TV Bitambuthuri Muriuki. Akarima igembe nimeumiretie kuruta moni mao iguru ria mucemanio uria wetanitwe ni seneta wa Meru Kadhuri Murungi na gukinyonia atongoria mwanya na Akarima Mariuga atongoria maani mombite kwithirwa makirungamana na ntuma Nyambene okagitani okau mamangi kana mwena uyu ungi wa Akarima kiaragie na kuga mucemanio uyu ni wari na ciaca imingi iria ciumbe kwithirwa ikiringwa na iria itiumba gutetheria mumiru na njiranwa iriku. Chukue mwaki nyuma ya mucemanio kubwithika maua yotongeretwo ni seneta wa Meru Kadhuri Murungi na njuri yawe maoni nkolani ni yaumirite nteri ciembe Akariba kionania kwirirwo mucemanio yu na ukatha Kadhuri na njuri yawe nontobwa kiraba kuana kuibirwa Akariba Nyambene kiao ni uteanirwo bateaniritwo kiriwiti na mbere thirikari ya kaunti ya Meru utongerene wa gavana Kawira Mwangaza tone twina imani nene na mwathai na twetikiritie nontobwa ciumire korobwa anto baciumirie na nkorwe nene na wiciendera kwa nkoro ciobo bongwa uma kuonekana ati uma itoinyeletwe ne kwethira county yetu tutukinyirwo ne bira tukwenda tukuromba our Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto pendekezo yite na atongori ba Meru County na ekaungwa mukono wana biashara ba county ya Meru na ekaungwa mukono ni arimi ba county ya Meru na ekaungwa mukono ni antu bonde na tuchokeri Mheshimiwa Buri Mheshimiwa Rindigeri nkazo je mwanya muno nonto na ari mujamani nura na rawa na kuunga mukono county ya Meru itano maita heri tuita tuna Nyambene county na Imenti county so euno pendekezo yetu na uno turungami Nyambene lazima itanwe ngarama imu mwananchi akorea etakwira services Meru county isie ya itwagira obisi nya 20 kwota tuthi tuna ngabana wetu atutena chiacha cha kwathorana ikubengela county yetu kenda maendeleo yomba kuma na national government yomba kuya kuno Nyambene ni arankulu kibauriti MCS barabati kwa tambaru irende kithire kwa yanu kwa kaunti ya Meru kwithirwa iri na Nyambene county bakiboria ni bareke wikirwa ciondone bayonka bongwa na karibare thine bati okinyilwa ni witi na mbere na MC reke no bua uringiri kura imwananchi reke no bua reke kuweka reke buti kawera ria kuonwa bugarita oro ronga meina mauru kaburingiri kura imwananchi lakini bugatha abo ke bueno bua abo botebuike kuraya no teo bua kana bwathira ibo wanka boka bwingwa botwira bugeaneria twakule nyetwe MC bara orone bate ya kabona ko tie manto ya kabwa lakini utie manto ya tiumbikana antu bembere na none antu ibere musemene bange muno kinyabo bakeja itwariria babange muno nuko na bakeja kabeterete mbere bono ku karakara arume babogira gawira arume bategera aka wono guibwa kangwana na mwambi samani ibaregana na ibo ibeyegere arume bange bairinganire Nyambene itano twe county
bakarethio bagenderwa bwa imoka amwe MCA wetha abo weta bonga buengwa jogeria ngatho mheshimiwa Deputy Speaker ndo bakongoja MCA bau bangi bagethirwa batikwenda witana na kawira witanira mbeca na mbeca ira bugwithirwa MCA uria bugiminya mbeca ira tikagwendija kawira imbia cia maendeleo yatu batigitha tukibwitha iruguno yo bugwita kwa jiroteri na nabo na kire kundi kia ekuru kia nkurani kumakira ng'ondu batongeretwe ni ura wa MCA Richard Kiomevero ni bethiritwo bakimeneria mucemanio jo na kuwa burara mucemani maware bureyete kuthukia ngabane tukawira mwangasa buretete siasa bitendeto mineitare siasa iriatere atia iriathirere kwenda kwera mpore abori kethento muroma na MP otari ege tiania east eta wende muswanda National Assembly wende otepo bill ya kwa amend constitution nikenda tomba kwa na county kuringa siasa wadhiri tina ngwe hii siasa ende muswanda parliament na kadhuri moronge ende muswanda senate tipo bwana muswanda reu president akira saini tokamya kwa bongo kulita nkiripotera Weru TV kumembe Beta Marion Karugi wa Kenywa. Mwalimu wa miaka 23 wa kumanteresia Chogoria na kuromba utetho ni kenda abota kuthina mbere na kithomo kia Wibini Joy Kadhambi naremetwe bururu kuona njira ya kuthungira university nyuma ya kugwata ngirindi ya C+ skuruni ya ciare ya Marimanti. Kadhambi nkijage na agerie kuthi ngendo cia nthi cia nja barathire nthi ya Saudi Arabia ni kenda abota kugwata mbia cia kwithomithia indi untu uyu no acokire waringa ebiga nyuma ya gucoka nthi ya Kenya ni nyuma ya kubona kuwa kumanya njarani cia uria wa mwandikite uria wa munyamaragia riu na kuromba antuma wendi umwega na nkinyagia thirikari kumutethereria ni kenda kiroto giki kiawe abota gugikinyira thongira na kuma gutonga na kurekia icho wira chiario wa kuma chiario wa kuthwa chia mwanwa mwari Winjoy Kadhambi kuma ntore ya mugani wa ndia Chogoria kiri gichigo mbunge kia Mara. Ndalikirie form 4 2022 March ndagwata grade ya C+. Nkulikia ndambiria riu gwetera mbetwa skulu ira ndari ndafaite kudi ndalikia form 4 ndelwa mfaite kudi ke KUPS kenda ngwata skulu nkodi ndelwa KUPS balili ya 1500 ndagambia bluja kodi ko load application ya KUPS. Kadhambi ya mona kurikia kegerio ge KCSE mwankwa ngiri 21 na guchokera mwankwa ngiri 22 na kugwata max ya C+. Haragia mbecha cia kuthungira university gugitwika gethe gitongwa mutunga atire na bona kana bonana. Ndalaidelia mujiaru akwa ndona ona wati capable. Baba ni wenka ntena mami so astrena ga wenka baba na alwalire depression untu bwa mami kupass nyomba ya into ila jonde alinajo alia Mount Madibitali atiwo uhu baba leo na alwalire MVP halafu alwala ilonda magulu na itiragagia agwikara na jo for very many years na itekolagia ona akairwa dibitali riko kiriko buraburia Kadhambi woyo arebithira nthiguri ya Saudi Arabia era gututariria aumire chiarera. Saudi Arabia balijaga after 2 hours kwa hivyo unasimama kwa sink for very long hours ukirambia into na nyomba jao ni nene muno bekalaga ki mansions ndaikalaga nyombe uninka. Nilikuwa nafanya kazi huko peke yangu ndambilia kulwala ndalwala mpeo muno ndambilia gutulwa ni njala na mugongo. Kiriro gia Kadhambi thenkinya tori igwe kuona utethio bura omba kwithirwa gicoka cukuru na kurutha ndigiri yake ra kwiririria. Riu ndakena muno mbona itakana gakwa kugwata cukuru iria agirite kakaumba gwiteria na guntethia omba kuona mtu agumpa scholarship kana sponsorship ndakena muno kienda mbumba kurikia madomo makwa. Theto chia mathina mamuchuyo aba Kadhambi kujiritwe na turi bantorenu nuntumbula ro wakwa ni alwalite kagita ntola kulwa na hospitali chuka njendo lo todiete tribu ya 5 na riu kugulu kinya uko kwaete kwega
iromba letu ni ki mawira gikareke na kiri Susan Ngugi Muindu eti araithirie utethio wintu ria mugani mbati gutina channel ya kumirira. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi. Spika wa bunge ya kaunti ya Meru Ayubu Bundi na thingatanite na ama MCA mangi mana magishigo bunge gya Central Imenti ni bare maruthite mucemanio na DCC Wantere ino nikenda kubangania mitaratara ya kurenganwa gwa gichigo kiu maita mairi makiaria atongoria mama ni mariritie mawega maria magacania na kurenganwa guku makiugaga makethirwa makirutha ikaro cia mungi nikenda guocania maoni makari. Batongretu ni spika wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi, MCA bonde ba Central Imenti bana na ripo kinyete ofisi na DCC wa Central Imenti nwesa mnjuguna nikenda kona mutaratara ya kugania Central Imenti ege sub county ile jo kuambiria. Aliweza kutembea wilaya yetu na akakuwa na viongozi. Na katika kikao hicho viongozi na wananchi walizungumzia masuala kadhaa na wakaweza kuomba serikali kama inaweza angalia kugawanishwa kwa wilaya yetu ya Meru ya kati iwe katika sehemu mbili. Na bajeri mbere DCC wetu bwana Njuguna bwaga muno ndo makaribisho jako enya gwitikiro tutongeria ngugije kende tekeje otonya siasa tutongere umutungo byo thirikari yetwakie thirikari no tunyando bara twina bonde na irieje iba thirikari gibwaga ge speaker on to this initiative akoromba kanya kara kia wa CS na tuomba kuewa turugire tutekira nonto antu betu iba kwenda utedio atuchumirie nikenda twambiria this initiative with our DCC na mantu chetu chomboka tuchoke nkatho muno gi speaker wetu county assembly nturearirie na CS Kindiki araromba sub county itwairo roza twero go ahead na arua ikiono ntutweja twitwinde nikenda twarania rwariro Mbango julo nandi jurigiri kwambia ntuko Jumatatu aratongiria mwanya bakathabeti nikenda kulita uge bwao ryo tukuyukia twetu ya mbere kuja kuona DCC wetu na tukwaraniria na twetekaniria bwana Njuguna jawe DCC wetu no gatongeria mantu jaja kuma muchemeno jwa mbere mwakaja mwisho na ya minutes no gatwithiririe getanara kwa Ministry of Interior na tugwitekaniria ati ntuko ya Jumatatu etwejite tukaibia mushemani kwa assistant chief bonde na machief onda administrator na sub county administrator na EACC bonde na ondi onde gaita antu 10 twambe tukarendi guru turi atongeria paka kidogo kenda tubangania kiatho kira kinene bagwite mbango juju yoteko na jukira siasa ndo jukatwa jukiguna kali muno kagitagara Central Imenti kedwe kiganwa ngwite kiote mto Central Imenti nyomwe withirwe na pingamizi tuongerwa sub county tutho sub county jire polisi bejeta kujukania tutho na sub county jire tujukirwe ana ntere jire antwa erera yukawe sub county imwe South Imenti bene ithatu North Imenti bene ijire rira gukwandika no TSC twithira sub county jire kujukanua sublocation ire kongerwa ana beto bandikwa assistant chiefs na mantu jajau na batu to wakena muno nontu twina mwanga ndia tuketha tu sub county na tuketha twina gikeno kinene muno nontu ana beto bakona ngugi na ana beto igitara thirikari yo consider bangi to consider wajantu na machabu subsibo tukandikirwa ndene sublocation ire kagitango iri njeru nkiripotera Wero TV betamuthuri muriuki Uringana na Dennis Mutembe uri muthaka wa into miaka 34 aciarĩrĩtwo Banjukeni na gutura Bamitungu ngoro amwe na muciĩ gwake barayanjukeni gukethia aciari na antu bao ba muciĩ kuriongia familia yakwa muciĩ twakinya muciĩ bambere bakwenda kuona mukothima bukukari twathongira ngari ni twai mukothima tumite mukothima tukinya Kibukona twatiri mara ngari ya polisi aiminyira matana ina minya matatu twaruga matwakethania wega tukethania wakuruka na indakuruka
Mbere ritirogo gabaracoka njira cia kariga barenkarini yao iri muthemba wa cienta araba ukinya kamungu itateo karani bararikanire na mtu umwe na mucinko rara barugamirie Mutembe akiwa na kuthiangia nkari aomba kurugama gataria no amarisaji aregirio maguruni mankari risasi cingi na cikiringa rwarura nkari aramburuburi mwera burire na kwithira mwana umwe wa mwarano kuruba gintu mianga 13 na kumuratha kironi gia kuguru koreo onto borabo meneretwe anene na antu ba muci wa Mutembe amwe na aturi bakarani marimanti itho bacokire baukinya karani no bamurathira na baratirwe arongi nuntu bonia maiga bakiuga kabakuruke maiga bakeruga mairo askari athukire atua athukie bamuratha risasi itano na kana karatwo kuguru araumire moji after 30 minutes to 1 hour twawatire thimu twagua bakuringwa risasi na tukigeria kuona araringiritwo risasi no ndinda ukire kuthina gorukire imbonire ara maiga marari no warungamite na no ngariringiritwo risasi geria bwe bukona nkinya mweri woyu mwanka woyu bangi baringitwo risasi wonjira wateriku wateno ende thirikari negerie bagithure gende gibagerie ututethia tafadhali tutawa tuishi Regional Police Commander Bwana Joseph Ole Napian na orambire wikinyithia bantu agagi kujire karikarire araugite kuringana na riboti irambire kunenkerwa agukinyaga ni ati ikabitha muthuganirwa rangunyirwe kuma kirigituo kinene kia marimanti ati nkari no ikaira kamatite antu batakwereka ikubaraumite historia ya jinsi kulifanyika. Kulikuwa na intel ambayo ilikuja ya kwamba kulikuwa na movement ya aliens katika eneo hili ambayo ilikuwa monitored na ikawa shared. Ndivyo officers ya Karani Police Post wakareact, wakatoka nje na wakaweza kusimamisha magari hapa kwa barabara, na ukisikia vile wanasema kwamba magari zilikuwa 3, 2 zilisimama. Hii ya 3 ambayo ilikuwa inatoka nyuma ilijaribu kuovertake na walikuwa wameweka roadblock na ikaruka hiyo roadblock, ikasababisha officer ambao walikuwa armed kupiga risasi kwa miguu ya gari ili kusudi kuweza kudisable hiyo gari isiende, ndio waweze kuverify. Arankuru kiatheretio twiri na usunkoni na bwendere ni kingo muthaka oyo mwana gwake bomba kuwata haki yao. Kusubuhi tumekuwa katika pilika ya kujaribu kuunganisha yaliyoajiri na vile mpaka wakati tumefika. Investigation zetu zimeanza kutokea na DCIO ili kufuatilia kwa wale ambao waliathirika kwa hiyo shooting incident na kwa hao officers wetu ukweli uko wapi. Kwa saa hii hakuna blame tunaweza sema pande moja yote ile, ili hali tungojee matokeo ya investigation ikamilike ili tuweze kujua njia vile tutaenda mbele. Iwaria mwari uranwe ararathirwe ndere gutiritirwa cibitari-ini ya Marimanti level 4 enkiripotera Uru TV kuma Karani Tharaka South Bito wa Paul Ogwa Kabithe Nega Paul Kabithe no ntobwa riboti ino tukithina mbere nsoni cietu ntano cia ciari kugurwa tene na ciena kuandikwa nicio itumi inene iria itongithitie banene kithomo ntere cia thangathani bare ciena imingi muno ikwirikana guta cukuru atongoria makumantere ino riu ni marutite mukana kiri muciari uria kagwatikana mwana wawe andikitwe kana ari migundani kana nkinyagia amutanithitie makiugaga makayukirwa itagaria riri ritoria kiwa watho. Atongeria kuma ntere chithangatha batongeretwi waziri okigina kaunti Meru Monica Kathono na tibu wa iguru ne Josiah Mutuma amwe na mwarimu munene o cukuru ya sekondari ya Ikana iba makirite kwina kwa kithomo muno kiana bari gaitika wandie thangatha no ntobwa itomi mwanya nyare mwa gukuluka kana mwana no mume lakini manto ya maingi ya kugurwa mapema kuona mimba cia mapema kuritithwa ngweshi atuma mwana perform either aita below potential kinyoketha mwana atagurwa ndira mwana akuwata mimba form 2 kinyoketha ategurwa oyi akaguri na urende kiroto kiawe gikugitelwo au na gikunyigerwo wao absolute poverty nontu ana bagara kuritirwa fees no kaba kaingwa chukuru kwa the retention rate is very poor
na we need also a lot of role models ta baba baingi baba kayana kenda baba encourage na tuba tumagirinye manto ya Murungu aciari tha ibethirite betumairana muno gwina chocha miunda onto negitara marima enyama ketha itwambiriretie ko absent simu nyingira nkona chukuru ne ana kwethia miundene aciari bareke gutumirana gugine chocha miunda nenyache biashara nonto ni against sheria na batu ya thirikari twabayo tukirie taria la sheria nto child level twetikiro na tukwenda na batumirwa ngugine cha kurita ngwe cha miunda. Another thing era bomba kuwa ni aciari bareke kuendiana bao mapema twina challenge ana ba form 2 na form 3 ana ba ikinyao bainge to bacho to abethere iba orwe na baika bange bena mimba na bamwenya bena twana so nto boito kwinyelia na ito kuithia follow up na ito ku encourage pia nyabo ba wete meteone ubachoke chukuru after delivery twina several of them nyachukuru eto rerware twina boto choketie ku after delivery na some nursing a few months. Kuringana na Sibo Josiah ntano tiari tiethirite igita na mbere kebitho nterei na araritete mukana kiri antu baraba wetethia na mbere onyumobu ana bare reba babethiru FGM kaigozi mkeya bakathwaniende ko etherwo ne kwetekirwa kugulwa ko etherwo yetekirwa endo wewe munene muno nyote thikira mwarimu no tithoma itowete baingi na tuikia koti itowete kuru barabongo babwetheria na bari mantu tuikia koti na nkwenda ko ya nonyo we won't relent tukaendelea ko deal na kuru baba thuka yare beto ne nyachari baraba we impose ana bo mantu na FGM tuyeta na mbero bata na baikia koti na batwirora ko batera thirikari bakiaria gitare karoge kwariria rito bachukuru ya ekana gitongeretwe iwaziri Monica na MCO Meru Municipality Caleb Kebuko atongeria baibarombete aciari kinyabo kuwatanira na arimu kenda ukiria kithomo nterei aciari nyabo to watieni enda kumenya mwana oku ina ethakia ketha Jumamosi na mwana ethakia Jumamosi no wetanakia nue na ne ateagita ibwo kamenya mwana etha ishukuru are kana ti shukuru are menya bareta nakia na boni bao menya mathwanyo yawe itwareria na betu na tubathia tairie nikera tukomba kuwatia arimu. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri. Abiashara maria mendagia nko kiri kambuni ya kurungamira majani mwena oyo wa Kiremara ni maugite kana ni manirite kumomonde matendi ya nko inoka irikiri iwanda ino maugite mamberite mugomo oyo makiuga ruterero rwa Meru Embu na Tharaka-Nithi makogorerwa nko na bei irindi ya shilingi 1,700 ne baria maugite matendi ya nko bei inuka iri baria maugite ryo makendi ya shilingi 2,500 na kethirwa ne go KTDA tigatinde gutuma marori mashiranku. Gikundi kia biashara barabendagiria factories ya majani nkuku makaunti ya Meru, Tharaka-Nithi na Embu bakiaria na andiki banteto nebogite bokumanarwa bagatonya kidemogomo bakiuga batendi ya nkuka iri na gitumi bakiuga barigurirwa nkuiji na mareija ndiburu bakiringithanagia na ora factory ingi bakugurirwa komete ni untu bwa gutugurira nkubu uthuku twa compare na factory ingi na za Nyeri twa compare na Bomet Nyeri barigura na 2600 batwe tukigurairwa na 1750 kuma endelea maguta maumaga chiringi 80 na thaino makuma magana mairi puria KTDA yaribaga nko endenu wana thaino no abu eguturiba nginyagia thaino thaici kinya machini chiongo itore minye igwita chongoge no ntuba maguta na ariti bara to gwita bongoge kinya na ndi bara baingia jo kuona ibara minguge thaici ugeta Bometi baigurura 4500 waja Nyeri 2800 weta kila mahali 2600 Meru county ni kugura nko na 1500 na 1550 kaka itindie mwendene Kenya koro kibakiongira ni baugite barenda kugurirwa nko shamitira myumo na shilingi 2,700 na shamitira myuthu na shilingi 2,500
kenda kinyabo bakomba gushukira kimuturira kagite naka 10 arabaitite mukana kirarungamiri ba factory sha majani ba Zone 7 bakyuga bakona marori jao jejite naja maturene kuguranko monkarira mende kide jao jakaingwa nabo barabaguga balendi anko nanjera ya wamba kinyabo bakyuga chuma ya wereriko kuma thaa ici turenda anko sitia 2700 untuned na soft tuned 2500 kwa ukiria turenda ri turenda ugu maicha makari thaino wanatu ne tukiriruwe nko tuthie tukinyiriwe nko nkinyagia twethiriwe be yanko nkinyagia au maicha mari nkinyagia thaino au angara maituko inyerwo muno tuterenero anja maiso ijamomo maguta ijaitetie muno antu ba makoleta nko factory na njia cia wamba tukabamenya na tutachukua hatua na tuchezi manager uria agatuma ngari ciake on the field puria bugekarika in the field atigacioke kura umwana walo riku mudiene Bruni Rombara okirarungamiri ba factory ji kubategera kenda biashara ciao kinyasho cigacokanira Meru rinjono na Tharaka Nithi na Embu ndaromba tafadhali managers factory managers na regional managers ibete batutegere batuongere nko no tukinya twingo tugwita hasara gutema na ara nkura ikuonekana imeuro kiripotera ndito Sheweru rea kwa ritwa ni Mutugi Kare. Gikundi kimwe kia aruguti mabasikiri magwatanirite na gikundi gikingi giti kia thirikari na rietwa na LED Initiative ni magwatanirite na kurutha rugendo rwa kilomita ibingi makuma Meru mwanka kaunti ya Laikipia ni baria marutanite mungi montu megi murimo wa nyimbo rutikite thina muno kaunti ya Meru makirombaga ona thirikari kumagwata mbaru nikenda kurua na mpangeno. Ikundi kimwe kietithia baiskiri au kaunti ya Meru bawatanirite na ikundi kingi kimwe kitikia kithirikari yakio na Land Initiative runguru wa Murethi Robert Kamwara ibathithite mubango yoetithia baiskiri ikuma au kaunti ya Meru mwanga kaunti ya Muturi ya Laikipia na ucoka ringi na muruto yo usanga mbesa na kinya umenyethia mwingi mantu yage murimo yo nyimba yura yoetekire buruntere mwanya muno au kaunti ya Meru twiguku tukiroda more campaigning ya creating awareness to create awareness ya cancer nonto cancer ni withiritwe wi murimo umwe utukite very rampant na it's not easy to diagnose koguo aroru baraba gutwejera kula thibitari ni barithurwa ni aroru baraba umbite gutwika ati be last stage leo kwa to create this awareness nikenda anto be umirie na ba umbe gutwika screened so through the help of the CEO Mr. Kamwara Robert uria mwene na lady twambiririe gikundi kiu na nitumbete kwiro tukidi actually the whole country last month twari kuria Mombasa Kilifi tuge create the same gospel ya go create awareness na go screen anto ta cancer umbe tu cycle tuli na rurumwe na umwa wetu cyclist urai on London I cycle in London around 100 miles na tuli amwe to create awareness and to see how we can mobilize more resources nikingotumbo tedhi antubeto na Meru critical mass cycling club tugete turienda gutumira sport nikingoyomba kumethithania kana kuthomithania muingi mantumije ma murimo wa cancer na ntumiri yo kirimugie kuma ntere mwanya ni ushumire ntareki 11 cia mweri wa 6 ntere cia Kamatungu Tharaka kiri kuthima murimo yoyo anyimba kurio na kinyamba kuria kuye kwani ontubo baithithia na kainyako baibongo buru tukarotoe kuria Kamatungu side ja Tharaka kuma daira tujalo kiri mpaka 5 koguo tukero tukirura the same kukireta awareness na tukero twina free screening ya cancer ya cervical breast na prostate antu arume nikenda tumba committee even the community on the ground twarire mauntu mama konetie cancer nuntu antu baingi begujaka cancer kwina those myth bado jie kwati ni korogwa but cancer is real na nikaba tukireta awareness mapema nuntu tukwa kireta awareness no tukaomba kulinga kupambana na mulimo wa cancer
cancer. Na bara baumba kondoneti ndawa, babomba kondoneti ndoje, babomba kondoneti irio, babomba kulewa na madaktari aba, tafadhali ibaye bandoneti na Murungu akabadhalima. Kintu kingenda ya kuona antu baraba ya kuthimirwa kaba beto gutiritwa rimo bagambo karantu kunu yonthe akuma theithatu cia rukiri mwanka thaa 10 kana thaa 11 utiki utituje mbi tafadhali kyo wena kyo volunteer donate the little cash that you can have. Please donate and become a blessing to them. Bunge na bokire thirikari county kumakirethia baiskiri bau county ni owezi lombe muno county government itonyele ge sport ya gwetithia baiskiri ni sport ita go intele muno ni counties nyingi but tubaombite gutonyera bagatuteithia twi batwita critical mass Meru betho bathithitie ngugimbega muno so fani tuthithitie events nyingi muno aja Meru igousikana na utethio but county government tutanagwata no contacts jao tomba kwalaniria nabo butomba gutethania tuthithagia ngugi gibatwe kiripotera Weru TV kuma Bore mbeta wa Kelvin Kimathi Nwega nontu akanyaga ku motegeri nkwendere utuko omwega mbita kwa Christine Wanjeru mwananiri wetu wa mathithio tuko monde ni Purity Richard.